Reka tubifurize umugoroba mwiza, umugoroba wuje umugisha kuri mwebwe mutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Reka tubane namwe rero kuri uyu mugoroba wa tariki ya 25 z'ukwezi kwa 12 umwaka 2025. Nshuti bari mu bice bitandukanye by'aka karere ka Afrika y'Uburasirazuba, mu gihugu cy'u Burundi, Tanzania, Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Kenya n'ahandi hose hagiye hatandukanye, by'umwihariko haherereye abasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Reka tubasuhuze kandi tubifurize mu by'ukuri yuko mwatera agatebe kugira ngo tubane namwe mu bijyanye n'amakuru by'umwihariko abakomeje kugenda atangazwa ni mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi turaza kugenda tureba ngo bihagaze bite kuri aya masaha, nyuma yuko mu makuru yashize twe twababwiye yuko nyakubahwa Perezida Evariste Ndayishimiye atarimo arumvikana rumwe cyangwa se atari kuvuga rumwe na Prime Niyongabo. Uyu ni umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, by'umwihariko bari gupfa cyangwa se ntago bari kumvikana ku kijyanye no kongera gusubiza ingabo ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Perezida Evariste Ndayishimiye we yamaze kugenda ategura igikorwa gikomeye cyane, ndetse biranavugwa yuko mu masaha ari imbere bamwe mu basirikare bakomeye cyane b'igihugu cy'u Burundi bamaze kugenda bongerwa kujyanwa hariya muri uriya mujyi wa Uvira. Ariko nyamuneka nubwo bwose ibi biri kugenda bikorwa, nuko abasirikare bo ubwabo batari kubyumva, ndetse hari amakuru avuga yuko uko byagenda kose uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ibi bintu ashobora kuza kutabigiriramo amahirwe. Turaza kugenda tureba ibyo ari byo, turebe umwuka mubi uri mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cy'u Burundi FDNB, ndetse no kuba batavuga rumwe n'umugaba mukuru w'ingabo ari we perezida w'igihugu cy'u Burundi Son Excellence Evariste Ndayishimiye. Ibyo turaza kugenda tubireba, turebe itegurwa ry'uko bari buze koherezwa mu mujyi wa Uvira, turebe ngo bihagaze bite. Nanone kandi turabakubitira hariya mu mujyi wa Uvira nk'uko twamaze kugenda tubemerera, tubabwire yuko Wazalendo zongeye kurasana bikomeye cyane muri uriya mujyi wa Uvira. Urusaku rw'ibiturika rwongeye kumvikana. Hari abavuga yuko rero ari abasirikare ba 23 n'ubundi bambaye civile bari muri uriya mujyi wa Uvira, ariko nanone abandi bakavuga yuko ari abapolisi bashyizwe muri uriya mujyi wa Uvira. Ariko nanone ibi ngibi bikaba bikomeje kugenda biteza impungenge zikomeye cyane, ndetse binagaragara yuko nihatagira igikorwa wa mutekano muke muri uriya mujyi wa Uvira ushobora kuza kongera kugarukamo. Turaza kugaruka mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane yuko ariho dukunda kugenda twibanda, tubabwire ngo bihagaze bite muri CNDD FDD, ishyaka riri ku butegetsi bw'iki gihugu cy'u Burundi. N'ubu ngubu ibi bintu biracyageretse cyangwa se ruracyageretse hagati y'abayobozi batandukanye. Bamwe bakavuga bati Perezida Neva ahabwe umwanya wo kuyobora igihugu cy'u Burundi cyangwa se kwiyamamaza nka CNDD FDD nk'umukadire mukuru. Ariko nanone uwo bita Ndakugarika cyangwa se umwitereveriye Ndirakobuca nawe arimo arashyirwa mu majwi nk'umwe mu bashobora kuserukira iri shyaka rya CNDD FDD kugira ngo abe yakiyamamariza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Murabizi neza yuko CNDD FDD Perezida Evariste Ndayishimiye we yakomeje kugenda agaragaza yuko agomba kuriyobora iri shyaka, ariko nanone abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse na bamwe mu bayobozi bakuru muri CNDD FDD bavuga yuko mu by'ukuri nta bubasha nta n'ubushobozi Perezida Evariste Ndayishimiye bagenda bamubonamo. Hari amakuru rero avuga yuko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi yaba agiye kugirira uruzinduko rukomeye cyane mu gihugu cya Tanzania. Nibyo yaba agiye kuganira na Perezida Samia Suluhu Hassan w'igihugu cya Tanzania. By'umwihariko hari amakuru avuga yuko igihugu cy'u Burundi gishobora kuba kigiye guhabwa ingabo zikomeye cyane ziturutse mu gihugu cya Tanzania, akaba ari bo baza kugenda bafatanya n'iki gihugu cy'u Burundi. Nshuti bavandimwe, ngira ngo ibyo byose ni amakuru, ibyo byose ni amakuru tuba tugomba kuza kugenda tubaramburira nk'uko twamaze kugenda tubibemerera. Nshuti bavandimwe, mutwemerere tuze kugenda tureba nanone yuko bikomeye cyane, by'umwihariko hariya mu bice bitandukanye intara ya Cibitoke, aho amakuru ari kugenda avuga yuko 23 yaba yongeye gukozanyaho bikomeye cyane n'inyeshyamba za M23, aho bivuga yuko bamwe mu basirikare ba M23 bamaze kugenda bahunga umujyi wa Uvira, bagiye bakambika mu bice bya Cibitoke cyangwa se mu bice bya Kamanyora hakurya, aho bareba muri korine ya Cibitoke cyangwa se muri komine ya Cibitoke. Ibi rero bikaba bikomeje kugenda biteza akaga gakomeye cyane, aho ku munsi w'ejo habayeho irasana rikomeye cyane hagati y'ingabo z'u Burundi ndetse na 23. Ibi bikavuga yuko nanone ibintu bishobora kuza kugenda bifata indi ntera. Nshuti bavandimwe, ngira ngo murabizi neza yuko twamaze kugenda tubemera yuko ibyacu ari amakuru, ibyacu tuba tugomba kugenda tubaramburira ari amakuru. Tuze gukubitira mu gihugu cy'u Burundi nanone turebe abandi bacanshuro baturutse mu gihugu cy'u Bubiligi
bamaze kugenda bururuka hariya ku kibuga cy'indege cyitiriwe Michael International Ndadaye, by'umwihariko aho bivuga yuko bimwe mu bikoresho by'ababirigi ndetse n'abasirikare b'abacancuro bashyashya bamaze kugenda bururuka kuri kiriya kibuga cy'indege. Ibi ngibi bikaba ari amakuru y'ubutasi yamaze kugenda atangwa agaragaza yuko mu by'ukuri iki gihugu cy'u Burundi cyaba gikomeje kugenda cyakira intwaro zikomeye cyane z'ababirigi ndetse n'aba bacancuro b'aba Blackwater abo muri Amerika Latine bamaze kugenda bagera muri biriya bice. Biravuga yuko umugambi waba waramaze kugenda unozwa kugira ngo izi nyeshyamba za M23 zivirweho indimwe zongere zirasweho. Ariko nanone ubwo bani bwose yuko M23 yakongera kugaruka muri uriya mujyi wa Uvira nyuma y'ibikorwa bikomeye cyane bisigaye mu by'ukuri biba ibindi ni ibibazo bigaragara yuko izi nyeshyamba za M23 ukurikije ibibazo by'umutekano muke bikomeje kugaragara muri uriya mujyi wa Uvira. Amakuru aravuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zamaze kugenda zitanga go ahead kuri izi nyeshyamba za M23 yuko nanone bashobora kugenda gufata umujyi wa Uvira kugira ngo barebe yuko umutekano wakongera kugaruka muri kariya karere. Ubwo bani bwose ku gisirikare cy'u Burundi ndetse na leta y'Igitega nyuma yuko inyeshyamba za M23 zamaze kugenda zegera imipaka y'igihugu cy'u Burundi, by'umwihariko muri teritwari ya Mwenga ndetse n'izi teritwari zitandukanye zisa naho zihana imbibi n'ibice bya Gatumba, Kavimvira ndetse n'intara ya Cibitoke ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi, aho bivuga yuko nyamuneka ibi ngibi byamaze kugenda bitera ubwoba bukomeye cyane. Igisirikare cy'u Burundi cyamaze kugenda cyongera ingabo muri bo. Akomeza kugenda avuga yuko igihugu cy'u Burundi cyaba cyaramaze kugenda gihombera ku kuba inyeshyamba za M23 zari zaramaze kugenda zifunga uriya mupaka wa Uvira n'igihugu cy'u Burundi, by'umwihariko no mupaka wa Kavimvira. Hari amakuru rero avuga yuko ibintu bikomeje kugenda bizamba kubijyanye n'ikijyanye n'ubukungu bw'igihugu cy'u Burundi, aho bivuga yuko nyamuneka umupaka wa Gatumba wamaze kugenda uteza ibihombo bikomeye cyane muri iki gihugu cy'u Burundi. Turababwira yuko mu by'ukuri zimwe mu nkuru zikomeza kugenda zandikwa na bimwe mu bitangazamakuru by'igihugu cy'u Burundi, hari amakuru avuga yuko nyamuneka bintu byamaze kugenda bihinduka, aho bivuga yuko hashize iminsi umupaka uhuza igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri ufunzwe mu buryo budasanzwe. Ingaruka z'iki cyemezo bivuga yuko zitangiye kugaragara ku buryo bugaragara cyane ku bukungu bw'umujyi wa Bujumbura. Abacuruzi benshi barimo kwibasirwa bikomeye cyane mu gihe ibikorwa by'ubucuruzi byari bishingiye ku masoko yo hakurya y'umupaka bigenda bisubira inyuma ku muvuduko ugaragara mu buryo budasanzwe. Nanone kandi isoko rikuru rya Bujumbura bagita Bujumbura City Market rizwi ku izina rya Sioni, mu by'ukuri ni rimwe mu ryahuye n'ingaruka zikomeye cyane ry'ifungwa ry'imipaka. Mbere y'ifungwa ry'umupaka iri soko ryakiraga buri munsi amagana y'abacuruzi by'umwihariko baturuka mu bice bitandukanye bya Repubulika Demokarasi ya Kongo birimo Uvira, Sanje, Ruberizi, Ruvunge, Bwegera ndetse n'agace ka Kamanyora, tutanibagiwe umujyi wa Bukavu. Abaguzi bavuga yuko baguraga cyane imyambaro, ibiribwa, ibikoresho by'amashanyarazi ndetse n'ibindi bicuruzwa by'ibanze bituma mu by'ukuri abaturage bagenda babona amafaranga. Ariko izi saha nuko ibintu byose byamaze kugenda bisa naho bisubira inyuma yuko igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyo cyafashe icyemezo gikomeye cyane cyo gufunga imipaka mu by'ukuri igihuza n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko amakuru akavuga yuko niba muri iyi minsi nyeshyamba za M23 bigaragara ko zamaze kwikura muri uriya mujyi wa Uvira, haba harimo haragenda hategurwa kuba iyi mipaka mu by'ukuri yagenda ifungurwa, cyane yuko igihugu cy'u Burundi cyo cyakomeje kugenda mu by'ukuri kigaragaza yuko ngo kitazigera mu by'ukuri cyemerera abaturage yuko bakomeza kugenda bambuka kujya gukora ubucuruzi mu bice biherereyemo inyeshyamba za M23. Twari twababwiye nanone indi nkuru ivuga yuko amakuru yizewe aturuka mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo aravuga ko kuri uyu wa mbere tariki ya 22 ukwezi kwa 12 umwaka 2025 hateganyijwe imyigaragambyo rusange y'abaturage igamije kwamagana icyemezo cy'amahanga, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyasabye ihuriro rya AFC M23 kuva muri uriya mujyi wa Uvira nk'uko byemezwa n'amakuru atandukanye. Imyigaragambyo biravuga yuko iteganyijwe kwitabirwa n'abaturage b'ingeri zose z'amoko yose
by'umwihariko igaragaza ubumwe n'uburakari aba baturage baba baratewe no kuba inyeshyamba za M23 zarafashe uriya mujyi wa Uvira, ariko ibihugu by'amahanga bigashaka yuko mu by'ukuri uyu mujyi wa Uvira abarwanyi ba M23 bagenda bawuvamo. Nanone kandi biravugwa yuko imirwano iri kugenda ibera muri uriya mujyi wa Uvira, biri kuvuga yuko abazarendo bongeye guteza umutekano muke muri uriya mujyi wa Uvira nyuma yuko umutekano wari wagarutse mu gihe kingana n'icyumweru izi nyeshyamba za M23 zafashe uriya mujyi wa Uvira. Amakuru aravuga yuko rwose nyamuneka imyigaragambyo nyirizina igomba gutangira hagati ya saa 2 n'igice ndetse na saa 3 zuzuye ku masaha ya Minembwe na Bukavu. Abaturage bo mu duce twa Kavimvira, Kiromoni, agace ka Kasenga baratangirira urugendo rwabo ku kiraro cya Murongwe ndetse bakomereza berekeza mu gace ka Monuma ndetse ahateganyijwe ibikorwa bya nyamukuru cyo gutanga ubutumwa bagomba kugenera ibihugu by'Uburayi ndetse na leta zunze ubumwe za Amerika. Ku rundi ruhande nanone abatuye agace ka Karundi, agace ka Nyamyanda ndetse agace ka Nyamabenga ndetse n'utundi duce dutandukanye hariya mu mujyi wa Uvira, aho bivuga yuko bari bwerekeze kuri Monuma, nanone aho abaturage bose bo mu mujyi wa Uvira bahurira hamwe kugira ngo batange ubutumwa bumwe bwo kwamagana amahanga, by'umwihariko ku gikorwa cyemejwe yuko inyeshyamba za M23 zigenda ziva muri uriya mujyi wa Uvira. Nubwo imyigaragambyo iteguye nk'igikorwa cy'abaturage ku giti cyabo, amakuru aravuga ko imitwe ya Zarendo yatangiye kwandikira no gutera ubwoba abaturage ibasaba kutayitabira. Abaturage bamwe bavuga ko bahabwa ubutumwa bukabangisha cyangwa se abazarendo babakangisha yuko mu by'ukuri bashobora kuza kugenda babagirira nabi. Nshuti bavandimwe, ngira ngo murabyumva neza yuko ibibazo bikomeje kugenda biba ibindi bibazo muri iki gitondo. Rero nayo impamvu imigwano ikomeje kugenda yumvikana, aho bivuga yuko kubera yuko abaturage bari bateguye imyigaragambyo Wazarendo zatangiye kubamishamo urufaya rw'amasasu. Ibyo byose nibikomeje kugenda bigaragaza yuko mu by'ukuri ibintu bikomeje kugenda biba ibindi bibazo. Inkuru dufite dukesha ibitangazamakuru bitandukanye birimo Actualite.cd, birimo Set, birimo igitangazamakuru cya SOS Media cyandikira mu gihugu cy'u Burundi, bivuga yuko ibuvira humvikanye hafi ya Kasenga imyigaragambyo irangamiye nk'uko bigaragara, hakumvikana ibisaku rw'ibiturika by'umwihariko urujiro rw'umutekano muke ndetse n'impungenge z'abaturage, aho bivuga yuko amasasu yaje kugenda yirara mu baturage ubwo bari bateguye imyigaragambyo nk'uko inkuru yacu hejuru twari tumaze kugenda tuyibabwira. Amakuru yizewe aturuka mu mujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo aravuga ko mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 22 ukwezi kwa 11 mwaka 2025 humvikanye urusaku rw'amasasu menshi mu gace ka Kasenga, ibintu byateye impagarara n'ubwoba mu baturage. Nkuko aya makuru kandi aravuga ko aya masasu akekwa kuba yararashwe n'imitwe ya Wazarendo, bikavugwa ko kandi yaragamije kuburizamo imyigaragambyo yari iteganyijwe gukorwa n'abaturage. Iyo myigaragambyo yarigamije kwamagana amahanga, by'umwihariko leta zunze ubumwe za Amerika bashinzwa bavuga yuko MRDP M23 mu by'ukuri bagomba kuba bava muri uriya mujyi wa Uvira, nubwo bwose mu by'ukuri izi nyeshyamba zo zamaze kugenda zitanga umwanya uyu mujyi wa Uvira bakaba bagenda bawusubiza igisirikare cya leta. Abatanga bamwe bagerageje gutanga amakuru ku gitangazamakuru twe twakeshejeho iyi nkuru, bavuga yuko urusaku rw'amasasu y'imbunda ziremereye ndetse n'izoroheje rwumvikanye ku dusozi dukikije quartier ya Kasenga hafi cyane y'umujyi wa Uvira. Ibyo byabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, ariko bigamije kugira ngo biteze umutekano muke ndetse na panike mu baturage. Ibi rero bikaba byamaze kugenda biteza muri byose, ariko twebwe ibyacu n'amakuru nibyo tuba tugomba kugenda tuzinduka tubagezaho tubabwira ngo bihagaze bite. Ni mu gihugu cy'u Burundi ibintu bikomeje kugenda bihinduka, ibintu bikomeje kugenda bihindura isura. Nyamuneka ubutegetsi bwa CNDD FDD biravugwa yuko bwaba buri kugenda bujya ku iherezo ukurikije uburyo ibintu bihagaze. Birimo biraterwa nyamuneka na pressure ikomeye cyane iri guturuka mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, ariko nanone bigakubitiraho kuba imipaka y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'indi mipaka ihuza Burundi n'igihugu cya Kongo yamaze kugenda ifungwa, aho bivuga yuko abanyagihugu ubuzima bwamaze kugenda buhinduka. Turaza kugenda
turagenda dukubitira mu bice bitandukanye tureba ngo uburyo bihagaze, tuza kubabwira inkuru y'umusirikare ukomeye cyane mu gisirikare cya FDNB wamaze kugenda ashiramo umwuka, turaza kugenda tubabwira ibyo ari byo. Turaza gukubitira mu bice bitandukanye bya kiriya gihugu cy'u Burundi, tuza kureba ngo bihagaze bite mu ntare Rushatsi, aho bivuga yuko nyakubahwa perezida Evariste Ndayishimiye cyangwa se umwite son excellence ibintu byakomeje kugenda bihinduka, yamaze kugenda asubiranamo na bamwe mu bayobozi b'iki gihugu cy'u Burundi, yaba mu nzego za gisirikare yaba mu nzego za politike. Muraza kugenda musobanukirwa uburyo bihagaze. Igihugu cya Tanzania cyamaze kugenda cyemerera igihugu cy'u Burundi yuko bagomba kwifatanya mu ntambara zitandukanye bagomba kurwana. Impamvu ni iyihe? Murabizi neza yuko iki gihugu cya Tanzania ari igihugu kibanye ndetse akaba ari nacyo gihugu bizisaha kikaba igihugu rukumbi gisigaye gifunguye umupaka wacyo igihuza n'igihugu cy'u Burundi. Ariko mu bihe bitandukanye igihugu cya Tanzania cyagiye kigira uruhare mu bikorwa byinshi byo kugira ngo abaturage b'abarundi barebe yuko bagenda babaho. Ariko nyamuneka turaza kugenda tureba umubano ukomeye cyane uri hagati ya Jakaya Kikwete ndetse na perezida Evariste Ndayishimiye. Benshi bavuga yuko iyi mibano yabo ishobora guhurira ku bijyanye no gushyigikira FDLR, cyane cyane yuko bivugwa yuko perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kuza kuzira FDLR, kubera yuko murabizi neza yuko abasirikare benshi ba FDLR bari basanzwe bari hariya ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ubwo inyeshyamba za M23 zahanganaga n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'ingabo z'u Burundi mu bice bitandukanye bya Nord Kivu. Hari amakuru avuga yuko n'abasirikare benshi ba FDLR bari basanzwe baherereye mu bice bya Rucuru, by'umwihariko mu bice bya Nyanzare, ariko nanone no mu bice bya Ruvunge biravuga yuko hari abaturage benshi by'umwihariko abasirikare ba FDLR batuye muri biriya bice. Nyamuneka amakuru dutohoza kandi tubona avuga yuko benshi bamaze kugenda bahungira mu bice bitandukanye bya Cibitoke muri iki gihugu cy'u Burundi, aho bivugwa yuko rero intambara yeruye kandi ikomeye cyane ishobora kuzaduka hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi, ubwo perezida Evariste Ndayishimiye we yagaragazaga yuko mu by'ukuri igihugu cy'u Rwanda ari igihugu kibanye ariko ngo cyifuza kandi gifite umugambi ukomeye cyane wo gutera igihugu cy'u Burundi. Ariko nanone ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda nta kintu na kimwe ruratangaza, ariko amakuru yakomeje kugenda atangazwa na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'u Rwanda Jean Patrick Olivier Nduhungirehe, niwe wamaze kugenda agaragaza yuko igihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda gishyigikira FDLR mu bikorwa byabo bya buri munsi, ndetse ngo umugambi wabo hari yaba ari ugushyigikira mu by'ukuri iyi FDLR ikaba yakomeza ibitero byabo ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Turaza kugenda tureba mu badede uburyo bihagaze, ubwo ni mu Kizuru imbere. Twamaze kugenda tugera mu ntare Rushatsi. Ntare Rushatsi amakuru ari guturuka nyuma yuko perezida Evariste Ndayishimiye akoze disikuru ikomeye cyane agaragaza yuko igisirikare cy'u Burundi kigomba kwicara kiryamiye amajanja kubera yuko umwanzi nawe adasinziriye. Byamaze kugenda bitangazwa yuko abasirikare bandi b'igihugu cy'u Burundi bagiye koherezwa hariya ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ariko ibi ngibi bikaba bigiye kugenda bikorwa. Nyamara Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi, amaze iminsi agiriye inama perezida w'igihugu cy'u Burundi yuko bibaye byiza bareka kongera kurungika ingabo zabo ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Ariko nyamuneka perezida Evariste Ndayishimiye, ukurikije umubano w'akadasohoka afitanye na perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, yamaze kwemera yuko agomba kongera ingabo ze mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo bakajya gukomeza guhangana n'ibikorwa by'inyeshyamba za M23. Nanone kandi andi makuru dukomeza kugenda tubatangariza nuko ibintu byamaze kugenda binakarata, nubwo bwose perezida Evariste Ndayishimiye we ashaka kohereza ingabo z'igihugu cy'u Burundi ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ariko yaba abasirikare yaba abandi banyagihugu by'umwihariko bari mu nzego zikomeye zifata ibyemezo mu gihugu cy'u Burundi bo ntago bemera impamvu yo kohereza abasirikare ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, kuko mu bihe bitandukanye bakomeje kugenda bajyayo, ariko nyamuneka bakagarurwa ari imirambo. Nyamara imiryango
imiryango yabo ntihabwe impozamarira. Turaza kugenda tureba uburyo bihagaze by'umwihariko, turebe muri CNDD FDD, turebe mu bice bitandukanye, turebe ikijyanye n'isaka rusange rikomeje kugenda rigaragara mu bice bitandukanye, yaba muri komine Mabayi. Turaza kugenda tureba ibyo ari byo, tuze kureba ibibazo by'umutekano muke, aho byikangwa yuko Tabara ishobora kuza kwinjirira muri ibibazo biri ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ariko nyamuneka ibyo byose nibyo twaba tugomba kuza tubaramburira. Ariko nanone mudukorere subscribe, mudukandire like, share, ibiganiro byacu bikomeze kugenda bibanezeza aho muherereye hose.